أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدد غارو خاص بند اللہ تعالی چاند مہربان والا و خاص رحمت والے. الحمد للہ رب العالمین. طول صفتنا دخرائی تو خاص اللہ لرزی رب العالمین چپالنا کون کے طول عالم دے. الرحمن الرحیم عام مہربان والا و خاص رحمت والے. مالک یوم الدین اختیار مند روز جزائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی را بندگی کو او خاص تعالی مدد غارن. اهدنا الصراط المستقیم کلکن لرا پسید لاروانوے. صراط الذین انعمت علیہم لار رائے کسان چھ خاص انعام کرے تا باغی باندے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نا کسان چھ ندیا کسان چھ غضب کرے شدے باغی باندے و نبی بیلارے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دا پورا کتاب ہے لا ریب فیہ نشتہ شک پدی کتاب کے. ھدی للمتقین پورا لار خود ان کے دے متقیان ہوتا. الذین یؤمنون بالغیب حاضی متقیان چی مان لری پاپٹو خبرو شراغلی اللہ دا طرفنا. ویقیمون الصلاة او پابندی گئی دمان دو. ومما رزقناهم ينفقون او بازی دا غمالنا شورکڑی منگا دیتا خرچ کئی دا اللہ فلار کے. والذین یؤمنون بما انزل الیک او متقیانا خلق دی شیمان لری بھاغیش نازل کرشو داتا. وما انزل من قبلک او پائیش نازل کرشی استانمخ کے. وبالآخرة هم يوقنون او باخرت بانے ہم دی یقین لریم. اولئک علی ھدی من ربهم دغ صفتن والا کلک دی بہدایت بانے شدید رب طرف نرے. واولئک هم المفلحون او دا صفتن والا دی بشیدن کرینی دا اللہ عذابنا. ان الذین کفروا یقیننا کسان چی کفر کرے دے عنادن. سواء علیہم برابر حال دے دی. انذرتهم ام لم تنذرهم یرا ورکول استادی لرا و یرا نورکول استادی لرا. لا یؤمنون ایمان روڑی دی. ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم مہر لگولے دے اللہ تعالیٰ ددی پلنو اور ددی پغگن ماننے. وعلی ابصارهم غشاوہ اور دری بستر گوانے خاص قسم پر دیدی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ددید پر عذاب دے لوی شان والا.
ومن الناس من يقول او بعض دخل کنا سکری شوائی آمنا باللہ وبالیوم الاخر ایمان راوڑے منگا پاللہ و پردرستنے وما هم بمؤمنین او حال دارے نردی مومنان یخادعون اللہ والذین آمنوا تگی گئی دید اللہ تعالیٰ سرا و ایمان والو سرا وما يخدعون الا انفسهم اور تگی نشی کولی دی مگر دخل رضان سرا وما يشعرون او دی پوین لری فی قلوبهم مرض دری فضلن کی او خاص قسم بیماری را فزادهم اللہ مرضا نزیاتی کی اللہ تعالی بیماری دری ولهم عذاب علیم او خاص دی در عذاب دردور کون کے بما كانوا يكذبون فسبب دری شامی شدروائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور کم وقت ویلشی تاروانے مکوئے بزمکگی قالوا انما نحن مصلحون دیوئی یقیناً منگا اصلاح کون کیوں الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون خبر سے یقیناً خاص دی فساد تم گری لیکن دی نبوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اور کم وقت ویلی شدید ایمان راوڑے لکچ ایمان راوڑے پورا خلقوں قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَهَاءُ دیوائی ایمان راوڑوں گا لکچ ایمان راوڑے قمقل خلقوں الا انہم هم الصفحاء ولكن لا يعلمون خبر سے یقیناً خاص دی قمقلی لیکن دی پوین لری وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا او کلچری مخامخشی مومنان سراوائی ایمان راوڑے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کلچ لاشی جداشی خلو سرکشان سا قالوا انا معكم دی ویقنا مستاس مرگریون انما نحن مستحزئون یقینا منگا ٹوقی کون کیون اللہ یستحزئ بهم اللہ تعالی بٹوکیو کی بری بوئے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ مہلت ورکی دی اور زیادے ورکی دی لڑا پسر کشے دری گی پدا سحال کی جدی وگڑ وڑوی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى داخل دی اغسطر دی گمراہی بہدایت بانے فما ربحت تجارتهم نیس گٹو نکڑا دی سوداگی رہے وما كانوا مہتدین اور ندی ہدایت بندن کی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا حال دی خلقو پشاند حال دا غشارے جبل کڑے اور فلما اضاءت ما حوله نار کلا شرو خان کدے اور چاپی رزیدہ ذہب اللہ بنورہم بوزی اللہ تعالی دائی وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور پریدی دی درا بڑے روتیروں کی شری حسنینی سمون دی کانی بکمن چاڑا گاندی عمن اڑاندی فهم لا يرجعون دین واپس کی حق طرف تا
او کصیب من السماء یا حال دی بشان دروٹ باران دے اسمان دا طرفنا فیہ ظلمات ورعد وبرق چپائی کی ایڑے تیری او گڑگوڑی او برخناوی یجعلون صابعهم فی آذانہم ورکیوی کو تخبلے بغن وخبلو کے من الصواعق دوجر سخت آوازننا حذر الموت دوجر یرد مرگنا واللہ محیط بالکافرین او خاص اللہ دے راگر ان کے کافران لرا یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدید آبرخنا چو تختی نظرون دائی کلما اضاء لهم مشوا فيه ہر کلا چرو خانہ کی دی لیولا روان چری بائے کے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا او کلچے پیار کی بنی ندی سارشی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اکو غفتے اللہ تعالی خام خواب و طلب ہے ددی وگنا ددی استرگی ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ تعالی پاس چیز بانے قدرت لن کرے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے خلقو بندگی خاص کے اخبر رب لرا الذی خلقکم ہاں رب استاسو چتاسی پیدا کریے والذین من قبلکم پیدا کیا کسان چستاسو نمخیو لعلکم تتقون دید پارا چتاسو بشیر عذابان الذی جعل لکم الارض فراشا ہاں رب جوڑکڑے استاس دپار ازمکا وڑے دلے والسماء بناء او آسمان چت وانزل من السماء ماء اور آورولی دی آسمان دا طرف ناو فاخرج به من الثمرات نور استری دی باعثرا قسمان قسم غلی میوے رزقا لکم دا پاکر فید استاسو فلا تجعلوا للہ اندادا نم گنے اللہ تعالی لر شریکان وانتم تعلمون حال دارے تاسو پوئل رہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا او کہے تاسو پشکی داغنا چنازل کرے منگا پبند خفل فاتو بسورت من مثلے روڑے تاسیو سورت پشانت دی قرآن وادعو شہداءکم من دون اللہ ارو بلے مددگاران مخفل یا گواہی کون کس تاسو اللہ نہ سیوا ان کنتم صادقین کتاسو رشنیے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَوْنَكَ تَاسُدَاكَارَ وَلَمْ تَفْعَلُوا أَيْشَرِهِنَّ شَيْكَ وَلَيْهِ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ یرو کے دائے اورنا چھ خشاک دائی دی خلق او گٹی وعدت للکافرین تیار کرے شرے دپار عذاب دا کافرانو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور زیر ورکائے کسان تاش ایمان راوڑے اور عملوں کری موافق دا وحی سرا ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار یقیناً ددید پاروی جنتنا بیگی لاند داغین والے کلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا ہر وقت ورکڑی شدید دائنا سمیواد پارد خوراک قالوا هذا الذي رزقنا من قبل
دیوئی دا غشی دے شراکر شو منتا مخید دینا وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور لکی بدی تدار رزق جنت دیو والبشان وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور دید پارا دی جنتن کی بابی بیانی پاک ساتر شوی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور دیوہ پائے کے ہمیشوی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها یقیناً اللہ تعالی حیان کی دینا کہ بیان کی یوم مثال دماشی یا زیاد دماشینا فاما الذین آمنوا نا خلق شیمان راوڑے فیعلمون انہ الحق من ربهم ای پوئے لری شدا مثال برابر دے ذری ضرب دا طرف نہ دے واما الذین کفروا ورچ کافران دی فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا نائیوئی سشی غفدل اللہ تعالیٰ بدی مثال ذرا یضل بی کثیرا گمراہ کی اللہ بدی سرڈیر لرا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ہدایت ورکی بدی سرڑے روتا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ان گمراہ کی بدی سرام مگر آکسان چی وطرید اللہ لطاعتنا الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ اغدی فاسقان چی ماتی لوز اللہ من بعد میثاقی رسول مضبوط والدائنا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور پریگئی دی حاج حکم کرے اللہ تعالیٰ دائی پیوزے والی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کی دی بزمگہ کی اولئک هم الخاسرون تغصفتن والا ہم دی پورتوانیان دی کیف تکفرون باللہ سرنگی تاسو کفر کوئے دا اللہ سرنگی کفر کوئے تاسو پا اللہ وکنتم امواتا نو حالدارے سے تاسو نشتوئے فاحیاکم جوندی کرے تاسو ثم یمیتکم بیاب مڑکئی تاسو ثم یحییکم بیاب جوندی کئی تاسو ثم الیہ ترجعون بیاب خاص اللہ تاو گرزولی سے تاسو هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خاص اللہ ذات دے پیدا کری ساسو فیدی زپارا آسدنا چزم کا کری ٹول ثم استوى الى السماء بیا برابر قصد کو اللہ آسمان تا فسواهن 7 سماوات نو برابر جو کراغی لراو آسماننا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ پاسی بنے پوئے لریم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اور کم موشی وَإِلْسَارَبْ مَلَائِكُ تَائِقِنًا زجوروں بزمکہ کی احکام چلوں کے قَالُوا وَتَجَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ویل ملائکو آئے جوڑے تپائے کے آسوک سروانی بکی بزمکہ کی ویسفک الدماء تو یہی بوینے پناہ قصرا ونحن نصبح بحمدک امگا پاکی وائیو سردستائن استانا ونقدس لکو اور تعظیم کو استاد ذات قال انی اعلم ما لا تعلمون ویل اللہ تعالیٰ یقیناً دپویم پائے ستاسو پن پوئی گئے وعلم آدم الاسماء كلها اور تعلیم ورک اللہ آدم علیہ السلام تدنمنو دولو ثم عرضهم على الملائکہ بیعوان ذکر لغا ملائکتا فقال انبئونی باسماء هؤلاء نویل اللہ تعالیٰ خبر را کے ماتا پنمنو دری سیزنو ان کنتم صادقین کتاسو تک خبر کوئے
قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا دیوئی پاکی تعالی را دار قسم شریکنا نشتہ سلم لرا ما سوا دائے نشتا منتخوت نکڑیا انکا انت العلیم الحکیم یقینا تو پارس پویا و حکمت والے قال یا آدم انبئهم باسمائهم ویل اللہ آدم خبر ورکدیر پنمون دلائی سیزنو فلما انباهم باسمائهم نارکلا چھ خبر ورکدیر پنمون داغین قال علم اقل لکم ویل اللہ تعالی ما تاستن ویلی انی اعلم غیب السماوات والارض یقیناً زپوئے گم پپٹو سجنو خبرو داسمانو دزمکو وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اپوئے گم پائے چتا سخکار کوئے وحاش ستا سپٹ ساتے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او کلچو علم گا ملائکو تا سجدہ سلام ہو کہ آدم علیہ السلام تا فسجدوا الا ابلیس ندیدا سجدہ اکرام سوار ابلیسنا ابا واستکبر انکار کو آغاز سجدینا و زانل ویوگن وکان من الکافرین و شو یا غدید کافراننا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ او علم گایا دم وسط بی بستاب جنت کی وکلا منها رغدا حیث شئتما او خوراک کوید دی جنت نا پریوانا شکم دے خوخ استاسو ولا تقربا هذه الشجرة ونزدیم وزید ونتا فتکونا من الظالمین کنیشے بتاسود ظلم والونا فازلہم الشیطان عنها نوخ یولد دوال شیطان دو وجد آئیوننا فاخرجہما مما کانا فی دویس لدہ دوارا دا زین شدی پائی کیوں وقلنا اہبتوا بعضکم لبعض عدو او علمنا کشے بعض ساسو دبعض دشمنان ویم ولکم فی الارض مستقر استاذ دپارا پزمک کے وی زید و سیدو ومتاعن او فیدی اغسل سیدنا الہین تر وقفوریم فتلقى آدم من ربه کلمات نزدکر آدم علیہ السلام دخبل لبنا یسو کلیمین فتاب علیہ نو مہربانی اکر اللہ تعالیٰ پاک باندی فقبل علود توبی انہو هو التواب الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ دیر توبہ قبل ان کے رحم تم کم دے قل نحجدو منہا جميعا وَلْمُنَا كُسِيَ تَاسُدَ دِينَ ٹول فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى نکراشی تاسا زمان طرفنا ہدایت دوں گے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ نشاش تابداری اکڑا زمان ہدایت فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نبی حسیرا پدی بنے و نبدی غمجن کی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آغشاش انکارو کو بزرکی اور تکذیبو کو پجباد آیت نظم اولئک اصحاب النار دا کسان دیور والا ہم فیہا خالدون دی بپایو کے ہمیشہیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتون زما آغاش ماکڑی بتا سبانے واؤہو بیاہدی او پروالیو کے بلوزن زمان اوف بیاہدکم زمن پروالیو کم دلوس بلتاو سران
وَإِيَّ فَارْهَبُونَ خَازَمَانَ تَصْوِيرَ كَوَيْ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُمْ ایمان دوڑے پائے شما نازل کرے مصدقا لما معكم تصدیق ان کی دائے کتابوں جتاو سرلی ولا تكونوا اول کافر بے امکی کے تاسو اول کفر کن کی بدے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا او ماخلے مقابل آیت زما کی دنیا معمولی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ خَاصَمَنَا تَصْوِيرَ كَوَيْ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ امگڑ وڑکائے حق خلقو بسبب دباطل سلام وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَمُبْتَعَيْ حق لرا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَحَدَارِ شِتَاسُ پوئے لرائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَپابندی کوئے دمانزو وَآتُوا الزَّكَاةَ وَرْكَوئے زکاة وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَرُكُوعَ کوئے سرد رکوع کنا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ آیا بیان کوئے تاسو خلق تادنے کہے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَيَرَوَيْتَ سُخْفَلْدَانَ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور حال دارے شتاسل لئے کتاب اللہ افلا تعقلون تاسو داخل نکارنا لئے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور مدد وارے واقلے اللہ پسبب دا صبر کولو دا منس کولو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور یقیناً دا کار خامخا گران نے مگر نہ گران پاشا شاعری کہ اللہ تعالی الذين يظنون انهم ملاقو ربهم آخلق لی شیخین کی چھ ملاقات کا ان کی ریدی دخل رب سران وانہم الیہ راجعون و یقیناً دی اللہ تعالیٰ تورگل دی ان کی دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتون زماہا شما کری بتاسو وانی فضلتکم علی العالمین او داش ما تاصل را غروالے در کرو بخلق دو زمانے ساسو واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا او یرو کے دازاب دھاغر وزنا نبشی بچ کولے نبشی دفع کولے نفس بل نفس نائز شیم ولا يقبل منها شفاعت نبشی قبل دے ددائے نفسنا سفارش کول ولا يؤخذ منها انبشی آستکے دے دارنا سبدا سفیدیا ولا هم ينصرون نوادی سرار سمدد کے دیشی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او کلشی بشکرے من تاسود فرعونیاننا یسومونکم سوء العذاب رسولی تاستانا کار عذابنا یذبحون ابناکم علال والبیزامن ساسو ویستحیون نساکم وبحاکولی زنان ساسو وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور پدی کار کے امتحان ہو یا انعام ہو ساسو طرف نلوی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او کل چوچونگا ساسو دوجن دریاب فَأَنْجَيْنَاكُمْ نُبَشْكَرِمْ تاسو دغرق دلنا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَغَرْقَرْمْ فِرْعَوْنِيَانَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَحَالْدَارِ شتاسو قتل وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلًا او کلشی وعدو کرم موسیٰ علیہ السلام سراد سلیخ تشبو ثم اتخذتم العجل من بعد بیاونیو تاسوس خیب خدای سرا پست للاغنا وانتم ظالمون حالداری تاسو ظلم کون کی گئے
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بیا معافی حکم وستاسنا پستدائی کارنا لعلکم تشکرون دید پارا شتاسو شکر کید اللہ دینا وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ او کلچی ورکڑونگا موسیٰ علیہ السلام لکتاب تورات او جدائی را وصول کے پمنز حق باطل کی لعلکم تحتدون دید پارا شتاسو ہدایت میں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ وَكَمْ وَحْشِوَ مُوسَى علیہ السلام اقبل قوم تائے قوم زمان انکم ظلمتم انفسکم یقیناً تاسو ظلم کرے پخپل زانو باتخاذکم العجلہ بصوت نیول تاسو سخیل رب خدائے فتوبوا الى بارئکم نتوبہ باسے اغزات تچ پیدا کریے تاسو بیل بیل فاقتلوا انفسکم نقتل کے اخبر زاننا ذالکم خیر لکم عند بارئکم داکا ساز دپارا دیر فید مننے پنید آغزات چتا سے پیدا کریے بیل بیل فتاب علیکم اللہ خاص مہربانی ان کے بتاسو انہو هو التواب الرحیم یقین اللہ دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ او کلشو تاسو اے موسیٰ علیہ السلام چری منگا خبر نمنستا حتی نر اللہ جہرتا تردشوین منگا اللہ لرخکارا فاخذتکم الصاعقا نونیو تاسو لرو تندر وانتم تنظرون وحال دارے چتاسو قتل ثم بعثناکم من بعد موتکم بیارا جوان دکڑے منگا تاسو پس سمرک تاسونا لعلکم تشکرون دید پارا شکر کے دینام داللہ وظللنا علیکم الغمام اصور اکرم استاسو دپاسا نرے وریل وانزلنا علیکم المن والسلوان او پیدا کرن تاسو درات رنجبین و مرزان کلو من طیبات ما رزقناکم ویلمنگا خورے دا پاک حاغینا چم تاسو لدر کری وما ظلمنا دیہ ظلم نو کرے زم ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی بخبر زانوان ظلم کو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ او کلچو علمنا داخل شیدی کلیتا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا نخرے داغنا شکم زی خوخی استاسو پریوان خوراک وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا او داخل شید دروازے دی خارتا سرخ کتکم کی اللہ دپارا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم اوائتاسو حتة کلمان نبخنبكم تاستاد گناون ساسو وسنزيد المحسنين او خامخا زیادہ بدبرکونگا خیستکارکن گتا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم نو بدل کو ظالمانو خلقو آئے غصت وینا سوا داغ وینا ناشی طویل شوا فانزلنا للذین ظلموا رجلا من السماء نرولی گنگا پائے کسانو چی ظلم اکڑو سخت عذاب داسمان دا طرفنا بما کانو یفسقون دا دی وجنا شرید اللہ حکم نوتل وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ او کلچی او بو غفتی موسیٰ علیہ السلام دپار دا قوم فل فقل نضرب بعصاک الحجر ویلنگا اوہا بامصاف پر اسرگٹا فانفجرت من حسنتا عشرت آئینا نو بیدید آئے گتنا دولس سنین قد علم کلو ناس مشربو یقیناً پی جند ہر ڈلی اخفل زیرس کلو کلوا واشربوا من رزق اللہ
ویل منگا خورے اس کے دا اللہ دا بخششنا ولا تعصوا فی الارض مفسدین مگر دے پزمکہ کے فساد جڑونوں کی ویل قلتم یا موسیٰ وکلچ ویل تاسوی موسیٰ علیہ السلام لن نصبر على طعام واحد اشری صبر نکو منگا پیو قسم خوراک فادع لنا ربک ندعا وعلم لنا تخبر ربنا یخرج لنا مما تنبت الارض چرو باسی من لرائے قسمنا چزرغنی ازمکان من بقلها ترکارو دائنا وقصائها وضبادرنگ دائنا وفومها ودوغ دائنا وعدسها وددال دائنا وبصلها ودپیاز دائنا قالا تستبدلون الذي هو ادنا ویل موسیٰ علیہ السلام آیتا سغوارے حق شیش معمولی رہے بالذی هو خیر پا بدل داسیس کی جڑیر فیدہ من دے احبتو مصران کسے و خارتا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ يَقِينًا تَاسُ لَرَا پر خار کی باغشی جتا سغوارے وَضُرِبَتَ لَهُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اور ٹاپکڑش پریبانے ذلت دخوئی اور غریبی دخکاران وباؤ بغضب من اللہ واختشری بلی غضب دلال طرفنا ذالک بینہم کانوا یکفرون بآیات اللہ دادر وجنا شری کفر بکو پایتون دلال ویقتلون النبیین بغیر الحق او وجلی پیغمبران بغیر صد جرم شرعینا ذالک بما عصوا دا بصو دا شری نافرمانی کولا وکانو یعتدون اور تیروتل کل دا اللہ دا حدودنا ان الذین آمنوا یقینا خلق ایمان راوڑے والذین ہادو آکسان چی یہودیان دی والنصارى والنصرانيان والصابين نور بيبنا خلق من آمن بالله واليوم الآخر شاشي مان داوڑے دے پالا وپرد رستنے وعمل صالحا عمل کرے برابر دوحی سرا فلهم اجرهم عند ربهم ندیل را ثواب دا عملون ددی بنی درب ددی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون ونبی حسیرا بدی باندے ونبی غمجن کی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَكَمْ وَحْشِوَاغَسُمْ مَضْبُوط لَوَسْتَاسُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اپورتکم استاسو دپاس تور غرم خذوا ما آتیناکم بقوة اویل منگا اولی سے حائش درکڑے منگا تاسو تا پطاقت فل واذکروا ما فیہ آیات وائے حائش پری کتاب کی دیم لعلکم تتقون دین پارا چتا سمتقیان شے یا بشید عذاب دالانا ثم تولیتم من بعد ذالک بیا مخوارو تاسو پسدی لوز مسلنا فلولا فضل اللہ علیکم نکنے فضل اللہ تعالی پتا سبانے ورحمتو خاص رحمت دار لکنتم من الخاسرین خامخا وائبتاسو دپورت آوانیاننا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور یقیناً خبر یہ تاسو بحال آئے کسانو چید حدنا تیروتی وستاسنو فبارد خالی وسکی فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين نویل من ندیتا شیطا سو شادوگان
ودا سعال کی ذلیلان وے فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها نوگر ظلم دا واقعا عبرتنا کا سزا حغشا لرا شاغیت حاضروا سکشدائن رسوم وموعظة للمتقین او عشد پارد متقیان در امت وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَكَمْ مُحْسِوَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْقَوْمُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً یقیناً اللہ تعالیٰ تاس حکم درکئی شالا لک یوم قالوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا وَإِذْ آئین سیتم دراتو قکڑشیم قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین ویل موسیٰ علیہ السلام پنائی وارم پا اللہ سران چشم دو دجہل کون کنا قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها ویلی دعا وارم لرا زخبر ربنا چی بیان کی منگتا صدر رنگ دیغوان قال انه يقول انها بقرة صفراء ویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ فرمائی دا غوادا زیڑا فاقع لونها تیز رنگ دے نا تیز دے رنگ داغے تسر الناظرین و خوشالکی عائشہ لراچری تبوری قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ویلی دعا وارم لرا زخبر ربنا چی بیان کی منگتا چسرین و صفتنا دائے ان البقرہ تشابہ علینا یقیناً دا قسم دغوا گڑوڑ شبم وانے وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور یقیناً منگا کشر اواری اللہ تعالی خام خارسی دن کیوں مقصد خلدا قال انه يقول انها بقرة ویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ فرمائی دائیو وارا لا ذلول ندا پکار لگولے شے تصیر اللبزان عریض مکی ولا تسقی الحرصا نخربی فسلرا مسلمت روغ موٹرا لا شیت فیا نشتیز مخالف داغ پائے گی قالوا الآن جئت بالحق دیویل وسیرات لکل پورا بیان سرا فذبحوها وما كادوا يفعلون نالا لکڑ دی آگے لرا پست دی بیاننا انہوں دی چیزا کا کار کرے مخید دی بیاننا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا او کلشو وجتاسو یوتن نمختلف شے قرآن کی راہ مبارکی واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اللہ راہ کارکون کے دے حغاشے شتا سے بٹوئے فقلنا ضربوه ببعضها نویلنگا وہے دلرا پٹھٹ دائے کذالک یحیی اللہ الموتا دغسی جندی کئی بلا تلا مڑ لرا ویریکم آیاته وفیتا استعان خید قرص بل لعلکم تعقلون دید پراشتا صدا قلنکار والے ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك بیا سخل ساسونا فستریح واقعاتنا فهي كالحجارة او شد قصوا ردازونا پشانت دا گٹوری بلکہ زیاد سختی داغی گٹوناو
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ زگچی یقیناً بعد دگٹنا خامخاری چڑیر بئیگی دائینا سندنا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ یقیناً بعد دینا خامخاری چی اچوی فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ روزی دائنو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ یقیناً بعد دگٹنا خامخاری شرار غڑی من خشیت اللہ دا ٹول دا اللہ دیر دوجی وما اللہ بغافل عما تعملون اند اللہ تعالی غافل دا غکارنا چتا سوی کوئے افتطمعون ان یؤمنوا لکم آیا تمکوئے تاسوی مومنانو چی خبر بومنی دا خلق تاسو وقد كان فريق منهم احال دارے چدائے اردل درینا يسمعون كلام الله اوردی کلام دا اللہ دران ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا جادی بد ایمانی دائے پسائن شپوشی دائے پمانو وهم يعلمون وحال دارے دی پوئی شدا گناہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کلچے مخامق شدید مومنان سرادی ویم خویمان راوڑے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ کلچے والشی بعد دید بعض سران قالوا تحدثونهم دیوی آیا تاسو خبر ورکوئے غیلرا بما فتح اللہ علیکم پائے خبر ہو چی خود لی تاس اللہ تعالی لیحاجوکم بھی عند ربکم عاقبت دارے دیوازور اور شیپ حجت کی پائے سرب تاسو بنی طرف ساسو افلا تعقلون آیا ولید عقل نکارنا لے ومنهم امیون لا علمون الكتاب ابائل دینان پڑھ خلقی نپویگی پا کتابانے الا آمانیا لیکن تابداری کی دخواہشات دمولیانو وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَنَذِّي مگر گمان چلئیم فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ نو تبائی رائے کسان رائے شریکی کتاب لرا پخبر اللہ سنو ثم يقولون هذا من عند الله بیاوائی دی دا خدا اللہ طرف نہ لیشتروا به ثمنا قلیلا دی دفارا چی حاصلی دی باعث را دنیا معمولی فوائل لهم مما كتبت ایدیہم نو توائی دی لرا دوجد آئینا شریک دی لا سن دی ووائل لهم مما یکسبون نو توائی دی لرا دائینا شریک گٹی پدی سران وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا اوائدی شرع و بندرسی منتورد جہنم مگر یو سورج اشمیر لشے قل اتخذتم عند اللہ احدا تو آیا غصد تاسو بنی اللہ وانی لول فلن یخلف اللہ احدا نیشتر خلاف نکی اللہ تعالیٰ دخبر لوزنا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلکہ جوڑائے تاسو پا اللہ وانے خبریش نبوئے گئے تاسو بلا داسننا بلکہ من کسب سیئہ چاچے اکڑو بدکار وحاتت بھی خطیئتہم اور آگیر کدلا دے گناہ ترمرگ پورے فولائک اصحاب النار ندا کسان دی اور والا ہم فیہا خالدون دیوا پائے گے من شریم والذین آمنوا وعملوا الصالحات
آکسان جیمان راوڑے عملون کری موافق دا وحی سرا اولئک اصحاب الجنہ دا کسان جنت والذی ہم فیہا خالدون دی وبائے کے مشہی وَإِذَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ او کلش آغست امونگا پوخلوز دبنی اسرائیلنا چی بندگی بند کوئے تاسو سوال اللہ ندبل وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا انیکی وکوئے مورب داسر انیکی گول وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اخفلوانو سرا یتیمانو سرا مسکنانو سرا وقولوا للناس حسنا وعيب خلق خيست خبري واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وپابندی کوئے دمانزو وکوئے زکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم بیا مخوارو تاسود دیل وزنا مگر لکسانو استاسونا وانتم موردون وعدت تاسو محرول وَإِذَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کل شواغستمگا مضبوط لو استاسو لا تسفکون دماءکم نبتو یوائے تاسوینی دخلی دیوبل پنا حقا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم انا موبا سے تاسویو بلدران دکورن استاسونا ثم اقررتم بیا اقرارکو تاسو بدلول وانتم تشهدون تاسم شہادت گوئے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم بیا تاسو اے خلقو وجنے تاسو خلزاننا وتخرجون فریقا منکم من دیارهم او باسے اوڈل استاسو ذکورن داغینا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان مرگر کیا کوئے تاسو دیو بل سرا دائی پا مقابلہ کی پا گناہ پا ظلم کی وَإِيَّاتُكُمْ مُسَارَا تُفَادُوهُمْ او کراشی دا کسان تاس قیدیان نخلاصوئے تاسوئی لرا پا فیدیو ورکولو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ او شاندار حرام کرے شرے پتا سمانی استلائی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض آیا فسیمان لرے تاسو ببعض حصہ کتاب او کفر کوئے ببعض حصہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم ننشت بددا شاشکی دا کاستاسونا الا خزی فی الحیات الدنیا مگر شرمندگی بجون دنیاوی کے ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب اور پرز قیامت باو گزول شدید سخت عذابتا وما اللہ بغافل عما تعملون وند اللہ تعالی غافل دائے کارنا شتافی کوئے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ داخل دیش خخڑے جن دنیای باخرت فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نبشیس پکولے دین عذاب مقرر دیو نبدی سرا مدد کی دیشی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آیقینا مرکڑوں منگا موسیٰ علیہ السلام در کتاب تورات وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور پر لفصیلے گلیو منگا داغن رسولان وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور کرو منگا عیسیٰ عزیز مریم تاخکار دلیلنا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اکلکڑوں منگا دلرا پر روح پاک سرا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ
آیا نو ہر وقت شراب اوڑتا اس رسول دا سی خبری شنب غفتے استاسو نفسنون تاسلوی کو لدائینا ففریقا کذبتم نیوٹلا در رسولانو تاسو دروجن گرزول وفریقا تقتلون وبلدلا تاسو وجلا وقالوا قلوبنا غلف او ایل بدی زمگا زنا دکری دیلمنا یا زنا زمگا بندی پا پردو کی بلعنہم اللہ بکفرین بلکہ لعنت کرے اللہ پدیوانے بسود کفر دجی فقلیلا ما یؤمنون لرکم دجین ایمان روڑی ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم اور کل شرائع دی کتاب طرف اللہ نا تصدیق ان کے رائے کتاب منشد سرین وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا او دی مخدرات لو دی کتابنا مدد بے وقت اللہ تعالی نے کافرانوں کو مقابلہ کی فلما جاءهم عرفوا كفروا به نارکل اشراغ دی تاشیش دی پی جندوئے انکار کو دی پاغبانی زدوئے فلعنت اللہ علی الکافرین لعنت اللہ تعالی دے کافران وانے بیس مشترو بھی انفسهم بد دے حغائے چخرسکڑی دی باعث رضان نخمل ان یکفروا بما انزل اللہ چو کفر کی دی بائی چا اللہ تعالیٰ نازل کردے بغین دوجید الزدعیناتنا ینزل اللہ من فضلی پدی خبر آشرالی کی اللہ تعالیٰ بعد فضل خبل علا من یشاء من عبادے پاشا بانے شوغاڑی اللہ تعالیٰ دخبل بندگاننا فباؤ بغضب لا غضب ناختش دی بیو غضب سران دا پاسا دبل غضبنا وللکافرین عذاب مہین او خاص کافران در عذاب دے رسوا کن کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ او کم وحشویلی شید ایمان نوڑے پائش اللہ تعالیٰ نازل کرے قالوا نؤمن بما انزل علينا دیویم ایمان روڑو پائش نازل کرے شرپم ویکرون بما وراء او کفر کی دی پائش سوا دائن دیم وهو الحق مصدقا لما معهم او دا ما سوا حق ہم نے او تصدیق ان کے رائے کتاب چدری سرائے قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین تو عین ولی وجل تاسو پیغمبران اللہ مخی ذری تورا مخی ذرینا کہے تاسو ایمان روڑن کی بطورات وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ آیقناً راوڑو تاست موسیٰ علیہ السلام مخکارا دلیلنا لتوحید ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون بیاونی تاسو سخیل را پخدای سرا پستانا وحاندارے جتاسو ظلم کوم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ او کل جاغسلم گا مضبوط لو استاسو و پور تکڑم استاسو دپاس تورغرم خذو ما آتیناکم بقوت واسمعون ویلو منگاونی سے عائش درکڑم تاستا بطاقت او اور ایدری احکام قالوا سمعنا وعصینا دیویل منگاوی دلی اونگا نمانوم وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِلَّ بِكُفْرِهِمْ او گڑوڑ کڑشو دری پلنوں کے محبت دسخی بسود زور کفر دری قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ تو آیا بد حاشش حکم در کی تاست پائے ایمان ساسو کتاسو ایمان والا
قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله تو کشری استاد پارا کور رستنیش جنت دے پنیز اللہ خالصتا یواز استاسو من دون الناس سوادن و خلقنا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین نو غوڑے مرگ را پدرگ جنوانے کتا سورشتنی ہے ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم کوئی شر نواری دی مارگ ہیر گئے وصودائے مجموع چھ مخلی گلیلا سند دی واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ خفوئے دے بحال دے ظالمانوں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ او خامخاو بمومت دیل را دیر ہی رسناک دعام خلقنا پجن دنیاوی ومن الذين اشركوا شركونكم يود احدهم لو يعمر 1000 سنه ارمان کی ہر یو دریش عمر دے ورکڑی شی زرگالا وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر ان ردا کس بچوں کے دل عذاب اللہ نا عمر دے ورکڑی شی واللہ بصیر بما یعملون اللہ تعالی دن کے رضا عمل شدیے کئی قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك تو آسو کی دشمنی دا جبریل نا تبارے زکا جبریل راوڑے دا قرآن ستابد بإذن اللہ پہ حکم دا اللہ مصدقا لما بین یدیہ تصدیق ان کی رائے کتابوں سے مخکد قرآن نبی وہدى وبشرى للمؤمنین و ہدایت سے او خوشحالیہ دپار ایمان والو من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل اغسوک چی دشمنی دا اللہ و داغت طول ملائک و داغت رسولانو او خاص جبریل و میکائیل فإن الله عدو للكافرين يقينا لا دشمن نداس كافرانهم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ويقينا نازل كريم غطات آياتنا واضح وما يكفر بها إلا الفاسقون وإن كان لكي تدينا مگر آسوك چوتري لحكم دلانا او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم آیا روح سے لوس کرے دیو لوس مات کرے غیر رائے اور ڈلے دینا بل اکثرهم لا يؤمنون بلکہ دیر دین ایمان نروڑی ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم اور کل شرائع دی رسول طرف لانا تصدیق ان کے دائیں کتابوں شدی سرئی نبذا فریق من الذین اوتوا الكتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم نور ورگو یوڈل دائیں کساننا چور کرشوری کتاب اللہ لرا اورتا دشاگان اخبلنا کانہم لا علمون نشوذی گویا کدی سے علم نلری واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وطابداری اکردی رائے شلستبا شیطانانو وزمانہ دباد شاید سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمان کفر نوکرے سلیمان علیہ السلام ولكن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانوں کفر کرو یعلمون الناس السحر زگا خود بے خلق الدجالو وما انزل على الملكين ببابل اور تابداری اکردی دائیں شرالے گلشو پترو ملائکو ببابل خار کے ہاروت و ماروت نمیو ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا اور تعلیم نور کو دی شاطر سحر
تردیش والتبع ویل نسیت دبارا انما نحن فتنة یقینا خصاص دپار امتحانیو فلا تکفر کفر مکوا پیز کلو دجادو فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء والزوجین نیزکو بدی داغین حرام چی جدائی ویرا وسط سودائے پمند سڑی اور خضراء کی وما هم بضارین به من احد الا بإذن اللہ انہو دی ضرر ورکون کی باعث رئی چاہتا مگر حکم اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم اور اس دکول دیا غیر گناہ نقصان ورکو دیتا اس نفین ورکو لدیتا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ایقیناً خفوی دل دی چچا واغست دا جادو نبی دل را پاخرت کے اس حصہ ثواب وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ او خامخابت دعاش خسکری دی باعث رضان نخبل لو كانوا يعلمون کدی پیدے ولو انهم آمنوا واتقوا او کدی خلق ایمان لاوڑے او زان ساتلے کفر و سیرنا لمصوبت من عند اللہ خیر خامخاڑی ثواب شد اللہ طرف نہ غرے لو كانوا يعلمون كشردي بويلرلين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ایمان والو مویتاسو لفظ رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا اوائتاسو لفظ انظرنا وبعوکی دے خبر داغتا وللکافرین عذاب علیم ودپارا دکافران وعذاب درناک لے ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين نواری کافران خلق چی کتابیان دیون و مشرکان خلق ان ينزل عليكم من خير من ربكم چنازل دکریشی پتاسو سوحی استاسو درد طرفنا والله يختص برحمته من يشاء اللہ تعالی خاصی بخبر رحمت سرائے شال جواری والله ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خاوند الفضل ما ننسخ من آیت او ننسها آش بدل کل منگا آیو آیت حکم داغی تلاوت دائی آئی کن آئی لرستانا ناصر خیر منها ومثلها روڑونگا قرداغین آیا دائی پشان ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير آیت نفوئے گی یقینا اللہ تعالیٰ پارسی بانے قدرت لرمکرے ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض آیت نفوئے گی یقینا اللہ خاص غلرہ باسید اسمانون لرمکرام وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اور نشتتاس لنا اللہ سوائے سب بچکا ان کے ان مددگار ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل آیا غوارے تاسو چی اعتراضوں کے برسول خبل لگسن چی اعتراضوں شیوئی پر موسیٰ علیہ السلام دین مخیم ومن يتبدل الكفر بالإيمان اچانچ واغستو کفر لنا فبدل ایمان فقد ضل سواء السبيل یقینا دے وڑد برابر لارنا ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا وارد دیر کتابیاننا شوا پس کی تاسدنا پس ایمان ساسنا کفر کروں کی حسدا من عند انفسهم دا دوید حسد چی پیدا شید دید نفسنا من بعد ما تبین لهم الحق رسل دائنا شخکار شیر دید حق
فاعفوا واصفحوا نعفو کے ذرین و مختناروے حتی آیاتی اللہ بیامرے تردی چراولی اللہ تعالیٰ فلحا خاص حکم ان اللہ علی کل شئین قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ پاسی بنے قدرت لن کرے واقیم الصلاة وآتوا الزکاة اور پابندی دمان زکوے اور زکاة ورکوے وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله آج لگے مخید پارات زانو مخبلو کچھ نیک عملی ابم میں تاسو داغ ثواب اللہ سرعا ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالیٰ فعملون چتاسو کوئے لدن کرے وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ادی وئی شرع داخل بنشی جنت تا مگر آسوک یہودی یا نصرانی تلک امانیهم دا خواہشات دلیل قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین تو روڑے تاسو خکار دلیل تاسو کتاسو رشتنی ہے بلا بلکہ دا صدا چمن اسلم وجہو للہ و محسن چاچی تابع کو اقبل مخ خاص اللہ لراؤ دیو احسان کو ان کے باقیدہ کی بتوحید فلہو اجرہو اند رب در پارا ثواب دامن دلے پنی در ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون انبیہ سرپدی ونبری غمجن کی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء اوائی یہودیان ندی لا نصرا پیس دن ماننے وقالت النصارى ليست اليهود على شيء اوائی نصرا ندی یہودیان پیس دن ماننے وهم يتلون الكتاب وحال دار دوار دلیل الكتابنا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دغسی بویلائے کسانو چیل من اللہ پشاند وینا دری فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ نو اللہ و فیصلو کی دلی ترمند قیامت پر فیما کانو فی اختلفون پائے خبروں کی شری پائے کے اختلاف کریم ومن نظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ اصوب دلی ظالم نے داشانا چی منقید اللہ دا جماعتننا چی یاد پیشی بائی کی خاص مند اللہ پر توحید وصافی خراب عودی کوشش کی دائے پروانی کی اولئیک ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین دا کسان نری مناسب ایدرائش داخل شی دی جماعتنتا مگر پتا سال کی چی روکیم لہم فی الدنیا خزی دید پارا دنیا کے شرمندگی ولہم فی الاخرت عذاب نظیم اور دید پارا پاخرت کے عذاب دلویم وللہ المشرق والمغرب اور خاص اللہ رد مشرق و مغرب فینما تولو فسما وجہ اللہ لکم خواہش تاسو گردوئے مخونان علتکید اللہ تعالی مخشترین ان اللہ واسع علیم یقینا اللہ تعالی فراخ فضل والد عالم نے باس وقالوا اتخذ اللہ ولدا اوائی دینی ولد اللہ تعالی زان لزوئے اولاد سبحانہ پاک اللہ دا اولادنا بل له ما فی السماوات والارض بلکہ دا اللہ اختیار کی آگٹول سنائشی اسمان نظمکہ کے کل لہو قانتون ناٹول بھی اللہ درا طاعت کو ان کی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کن کے اسمان نظمکہ دے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وکلشی اغاڑی اللہ تعالی وکار کول او یاغی دوشان و آغوشی
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية اوایا کسان چلم لری ولی خبر نکیم صلی اللہ تعالی پخپل آیا ولی نراجم تا نخشم وعو كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم داسی ویلوائے کسان چدرین مخیو پشاند وینا دری تشابهت قلوبهم یوشان شیری دری دونا دے والسلام قد بينا الآيات لقوم يوقنون يقينا وضح وذكر من أدير دليلنا قوم دپارائش يقين لريم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا يقينا لقلب نطوب حق سرائي زير وركم كي وير وركم كي ولا تسأل عن أصحاب الجحيم اور تپوس نشی کے دستانا پبارد جہنم والوں کی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ایشرین رضا کی اسلام یہودان نصارا تردیش تروان شی دریب دن بسے قل ان هدى الله هو الهدى تو ہدایت اللہ تعالی شرے بسغ حق ہدایت دے ولئن اتبعت اهواءهم اقبل فرض روان شت دریب خواہشات وسیع بعد الذي جاءك من العلم فصائن نشراغ لیتا تعلم چی وحید قرآننا ما لك من الله من ولي ولا نصير نبی تعالی راز اللہ رطرفنا سوک بشک ان کے ہونا مددگار الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته آکسان چی ورکڑم آئیت کتاب للیدہ کتاب فلائق لستل لرے اولئک یؤمنون بہدا کسان ایمان لری بدائی کتاب ومن یکفر به وشاش کفر کو بدے کتاب فاولئک هم الخاسرون ندا کسان دی پورتوانیان دی يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا أولاد يعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتنا زمان ہوا شکری ما بتاسو وأني فضلتكم على العالمين او خاص دائنام چما غروال ذکرو تاسا بخلق زمان استاسو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا او يرغير عذاب داغرنا شنمشي لكل نفس دبل نفس وحسد عذاب ولا يقبل منها عدل انا بشي قبل ذي رأي نفسنا سبدا ولا تنفعها شفاعة انا با نفور کولشیات اس سفارش ولا هم ينصرون انا وادی سرا سے امداد کے ریشی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ او کلاش امتحانوں کو ابراہیم علیہ السلام رب داو پیوسو کارون سرا ناغ پورا پورا داخل قال انی جائلک للناس اماما ویل اللہ یقینا گردون دتا خلق دو پارا پیشوار دین قال ومن ذریتی ویل آغاو گردے بازی دولاد زمانہم قال لا ینال عہد الظالمین ویل اللہ نرسی زمان اللہ والظالمان تا وَيَجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا او کلشو گردم بیت اللہ زیدت راتو دپار خلق و زیدامن وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اویلنگا اونی سے زید و درید ابراہیم علیہ السلام زید ماندو واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل
حکم ورکنو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تا ان طہر بیتی چپاک ساتے کور زمان للطائفین والعاکفین والرکع السجود دپارا دطواف کو ان کو اور دپارا اعتکاف کو ان کو رکوع و سجدہ کو ان کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وکم مخشویل ابراہیم علیہ السلام روا اگل دواداز خاریہ امن والا وارزق اہلہ من الثمرات اور کواد دیو سیدن کو دادار قسم میں اوغلونا من آمن منہم باللہ والیوم الاخر خاص کرائے کسان دا شیمان راوڑے دین باللہ و فرسنے قال ومن كفر فأمتعه قليلا ویل اللہ روزی بورکم داغشا دائش کفر کری نو نفع بورکم آغتا سلگ زمانا ثم اضطره الى عذاب النار جاوے بزورو لگم عذاب دورتا وبئس المصير وبد زید ورسلو دا جہنم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وكم مخشف ورتقول إبراهيم عليه السلام بنيادنا بيت الله وإسماعيل عليه السلام ربنا تقبل منا دعوا يا ربا قبول كذا زمنا انك انت السميع العليم یقینا تو خاص ہر سوئے و آسمان پوئے ربنا واجعلنا مسلمین لک اے ربا وغرزے منگا ہمیشہ تابدار تعالی ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اور اولادن دوارنہم یومت چاہی خاص تابداری کئی تعالی وارنا مناسکنا وخیمتا طریقی عبادات زمگا وطب علینا وقبل محرمانے کی بمگا انکا انت التواب الرحیم یقیناً توڑے تو بقلوں کے رحم گوں کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے ربا اولگی پدے امت مسلمہ کی اور رسول دید جنسنا یتلو علیہم آیاتک چی بیانی پدی بانی آیت نستا ویعلمہم کتاب والحکمہ او تعلیم ورکی دیتا قرآن و سنت ویزکیہم وفاقہی دل رازنا کراقب و اخلاقنا انکا انت العزیز الحکیم یقیناً تو خاص پاسبانی زور والے حکمت والے ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من صفح نفسا وناڑی مخدم ملت دین دے ابراہیم علیہ السلام نام مگر آسو چی جاہل کری اخبر ذان لرام وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا آیقیناً ورکڑوں دلراب دنیا کی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ آیقیناً دیوا پاخرت کے مقام خاد کامیاب نبیم اذ قال له ربه اسلم کم مخشویلتا رب تابع سامیشا قال اسلمت لرب العالمین ویل ابراہیم السلام تابع ہمیشہ دپارد رب العالمین وصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب وصیت کو بدی توحید ابراہیم علیہ السلام خپل دامن دا یعقوب علیہ السلام
یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین ویدی زامن زمائقین اللہ ورکڑے تاست پار دین اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون نمم رہتا سم مگر پدا سے حال کی چھ اسلام قبل ان کیے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت آیتا تو حاضر ہوئے کلچی رانی دیش یعقوب علیہ السلام تمر اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی کلچی ویلا اخفل زامنتا دچا بندگی بکوئے تاسو زمان رسوم قالوا نعبد الہک و الہ آبائک او الہی بندگی کو استاد معبود و معبود مشران استاد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق جنمون دی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام الہ واحدہ حقات بندگے یوزات ونحن له مسلمون اموی واغلرا اخلاص کو ان کی بندگے تلک امت قد خلت دائے اوڈر مخیط رشیدہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم اغیل را ثواب داغا مدون چکڑی اغیل او تاصل ثواب دائے چتا سکڑی ولا تسألون عما كانوا يعملون او تپوسنے چکی دیستا سنا دائے کارونو چاہی کول وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدون اوائدی خلقتا شیطان یہودیان یا نصارى شین ہدایت بمو میں قل بل ملت ابراہیم حنیفا تو بلکی تابداری ہو گئے دین ابراہیم علیہ السلام شکل کو بتوحید وما كان من المشركين نود مشركان دلنا قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وادری بجواب کے ایمان داوڑے منگ پالا اور پائیں کتاب جنازل کرے شیر منگتا وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور ہائے نازل کرشی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام و نور اولاد داغتا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور پائے کتابوں چور کرشو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتی النبیون من ربهم اور پائے چور کرشی نور و پیغمبران تا طرف طرف دینا لا نفرق بین احد منهم جدائی لکم پمن زیشا کی در انبیاؤنا پیمان روڑلو کے ونحن له مسلمون ہم خاص اللہ تا اخلاص کو ان کی عود بند گئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا نکھ ایمان روڑو دے خلق پشان لائے چتا سو بھی ایمان روڑے دے یقیناً دی ہدایت من وَإِن تَوَلَّوْا كَدِيمُ خْوَارَوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ یقیناً دی بلر دشمنے کی دی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ نخامخا بشپساتی تالر دین اللہ تعالی وهو السمیع العلیم واللہ سوئی بار سپوئے دے صبغت اللہ وائے قبول کرے منگا رنگ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا اصوب دے دیر خیستد اللہ نا پرنگ ورکولو کی ونحن له عابدون ومنگا خاص اللہ لرا بندگی کون کیون قل تحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم تو آیا جگڑ کرے تاسو زمین سرام
اولوہیت اللہ تعالیٰ کے اور حال دارے چ اللہ زمگم رب دے استاسم رب دے ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم اور زمگ پارا بدار عمل زمنا اور تاسد بدار عمل ساسدا ونحن له مخلصون ہم واللہ لر اخلاص تم کی ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط آیتا سوائے یقینا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولاد داؤ کانو دنو نصارا دی یہودیان یا نصارا قل انتم عالم و ملہ ویدی دایتا سقف ویدی بحالو کا اللہ پویدے ومن نظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ اسوک دے دلوی ظالم دا شانا شپٹی غیلم شدد سرید اللہ طرف نبیم وما اللہ بغافل عما تعملون اولد اللہ غافل دا عملنا شتاسی کوئے تلک امت قد خلت دام یوڑا دام کی تیر شہدہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم دیل رسواب دا عملون شاہی کڑی و تاثر الزواب دا عملون چتاسی کڑی ولا تصلون عما کانوا یعملون اور تفوس نشی کے دے ساسن دائے کارون شاہی کول